Twisonga na mbee, Mbunge umuthi niyavitukithya masyitwa 27 ala syama sya kiuteti na inenganite makuniwe kula mbungeni kutw'ika ayumbe Mbunge ya Afrika ya umiloni wasuwa kana EALA. Ano 15 ni ma Kenya Kwanza na 12 kuma ngwatanio ya Azimio la umoja vala meithiwa kyumwa kimwe cha kambeini myakoni ya Mbunge mbee wa kula kutwaiiw'a kyumwani kyukite mwai Mbunge ya kati na ya Senate. Benjamin Mwaka nukutwa watumbanisya mauvo na nimo ava. Syama nene sya kiuteti va mbungeni umuthi ni syanengana mbe wa mbunge masyitwa mandu ala mailo kunewa kula ni ayumbe kuvitukithya kutw'ika memba ma mbunge ya nthi sya Afrika umiloni wasuwa EALA. First candidate Kenya Kwanza yavitukithya masyitwa 15 ala onthe mathangumo maikithyo ni makala ni ma mbunge isyeli na kuthela kwa iseso thiyu kwa vingwa mwatha wa kyumwa kiima cha A27 ala mavitukithya kukuna uteti wo myakoni ya mbunge kwi manthi ya kula kwa ayumbe. EALA is a very important legislative body of the EAC, and I believe our nominees are all of them equally gifted and competent to make sure that EALA achieves its objectives. Ngaliko ya UDA listine ni ulonae mutongo wa kampeini sya UDA kaunti ya Makueni Fred Muteti ulokuweta hena mwikio utw'ika wake wa ivinda ya sotongo ini na uteti nwanthi no muthethe syo kwata kula mbingi kuma kwa ngaliko syeli ya Kenya Kwanza na Azimio 1 Kenya va mbungeni kavindani ka kula ichumani kyukite. Ndikulia MPs maitu ma Senate na ma Parliament mokamba na ma Kenya mangu ni kula ikani kwa de mwana wa kwithia ni MP wa East African Parliament kuundasye ni kambeini yambia yu na kyumwa kimwe cha kunena na ayumbe tumbatabie twathi kuya bunge ya East Africa tukekata tukathukumie Kenya nesa na niwe ni asia niumbanetie ni nawe kwati munene ni nawoni munene wa kuthukumia nthi itu ya Kenya kuya mbungeni ya East African Parliament cha mwiso nituende thukuma chamani cha musumbe kila cheto wa URP na kicha UDA ndio ni muthukumi wa kiwango cha yolo na nithukumite Kenya nesa koncho nicho chama chonie ni mwanani musio wa uthukuma katika parliament ya East Africa. Oingi Fred yu eweta ethwa mwanao nukukwata withwa wina uniko kwa mbai ya mukamba kimawia na kwa vanene kuendesya muyano wa nthi kuislamia wina uniko kwa nthi sionthe sya Afrika ya umiloni wasuwa na kuya assembly ya mundu la ungamie East African yonde secretary wa East Africa ni mukamba na kikamba eta wapita wa mathuki ko ithita akamba twina mwana mwanene muno pio othuko mabaya katika East Africa tumanthia no maitu mawia na thiko yanga etha ndiukitea anu maitu ma ukamba makwada mawia Uganda, Tanzania katika nthi cionthe na muno ndola makona abaita katika nthi cionthe ndola maeta mbemba kuma Tanzania ala maenda kwa kabalabala kuya Juba andu asio nthi usiwithani wakwa o mathowia na umanene na mokitia na thiku kino chambe guthiku kwikia biti muno pio kunenea na utetea na usovyo miao rwacho nikino cha Kenya kokuna baita kuna baita na nthi cia East Africa nikienda wisikwithia ithieta andu ma East Africa twatwika block yemwe kana twatwika kikundi kimwe cha ukuna biashara yemwe kingi ntunene ngawa ya mbesa yemwe withi mbesa ya Kenya nisione wa ndaya katika nthi cionthe na cha mwezo ntunene ngawa ya passport yemwe na chucha passport nikiende kaliko ya Azimio amwe kati wa alama vitukithwa ni syama syo ni Winnie Odinga mwetu wa ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga Kennedy Musyoka ni mwana wa ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na mutandithya winguma Suleiman Shabal na ingi ulonai muyumbe wa Kieni Kanini Kega kati wa angi. There are other processes attendant to the nomination which we will be notifying you later should it become important. Dilivotia vilingi wa mauvo kumava myakoni ya mbunge musioni lovi nyanita wa Benjamin Mwaka.